अहानबदा मुरोइबा पाउसिंग पिजरे ना खुलाई सरेंडर तौबगी मतम मार्च की तांग तरुक फाउबा सांगदोख्रे अरामबाई तेंगोलना खुलाई खुसिनखिबा अचुंबा खोंथांगनि हाइना एक्स चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंहना फोंदोख्रे कोंग बमरुगी कुकी की अटैक गवर्नर ना करी एक्शन लौखतकदबनो हाइना हंगलख्रे मणिपुर गवर्नर अजय कुमार बलाना खुनगाकपसिंग अमदी मरी लेनबसिंगदा मसा मसाना पारिबा खुलाइसिंग पिखलकनबा पिखिबा नुमित 8 निगे मतम अदो हेंजिलखिबगा लोइनना हौजिक लमदम असिगी तोंगान तोंगान मफम कयादगे खुलाई कयामरोम पिखनरख्रे मसीगी मतुंग तारपदा मखा ताबा लेहौरिबा खुलाइसिंग पिखलकनबा मतम मार्च की तांग तरुक फाउबा सांगदोकपगा लोइनना मियाम अमदे खुनगाकपसिंगना मसा मसागी अरेबा खुलाइसिंग हारिबा मतम असी फाउबगी मनुंगदा पिखलकनबा चेरोल अमगा लोइनना अपील तौरक्ले हारिबा खुलाई पिखलकनबगी अरोइबा मतम असी फाउबदे कनागुबा मियोय अमना खुलाइसिंग मतम चाना पिखलकनबदे एक्शन न चिंगबा करी अमता तौरोय करीगुंबा पीरिबा मतम असिगी मतुंगदा आइनगी ओइबा एक्शन लौखलगनेसु हारे मसीगी मतुंगदा पुलिस अमसुंग सिक्योरिटी फोर्सिंगना थीबा हुंबगी थबकसु चथरगने हारिबा असिगुमलबा खोंथांग असे लेबाग असिगे तुंगी शांति पुरकनबा कांगनुकी इरांगदा अमदे तुंगी हौरकलिबा नहासिंबु कननबगे अमता ngairaba खोंथांगने मरम असिना अकी अखंग अमता यावदना हारिबा मतम असिगी मनुंगदा मखाताना खुलाइसिंग पिखलंगनबसु मियामदा अपील तौरकले अरामबाई तेंगोल की माइकैदगी ngarang security force ता खुलाई खुसिनखिबा अदो लमदम असिदा थोलिबा इरांग असिगे शांति पुरकनबा चंगसिलखिबा ख्वाइदगी मतंग चाबा अमदि अचुंबा खोंथांगनि हाइना हानेगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंहना फोंदोरकले माकी सोशल मीडिया एक्स ता थागलखिबा पोस्ट अमदा फोंदोलखिबदा अरामबाई तेंगोल की मेंबर सिंहना अमतो अइना हरक लौरकलिबा फिरेप असे लमदम असिदा शांति थमनबगे मतंग चारबा मतम अमने चंगसिलखलिबा खोंथांग असिदा मणिपुरदा शांति पुरकनबगे खोंजेल यांसिनबा ngamnagane अरामबाई तेंगोलना लौरिबा फिरेप असे महाकी माइकैदगी थागतबा फोंदोए खोंथांग असे पीस प्रोग्रेस खोंथांग होंदोकपनि हाइना फोंदोकपगा लोइनना भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह अमदे गवर्नर अजय कुमार बलाना लमदम असिदा नॉर्मलसी पुरकनबा लौरिबा थौदांग सिंबु थागतबा फोंदोरंगदे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बलाना नुमित 8 की मनुंगदा चिंग अमसुंग तंपाक्ता इलीगल ओइना पारिबा खुलाइसिंग सरेंडर तौनबा खंगंदुना लमदम मसिदा शांति पुरकनबा होनगने अमदे चिंखोंग चिंयादा लेरिबा मियोयसिंग अमदे रिलीफ कैंप लेरिबा सिंग ngak सेंदुना शांति लेहेलगनी हाइना मियामदा थाजबा पीख्रबा मतुंग ngarang अरामबाई तेंगोल की थौमी सिंग हेक खुलाई खुसिनखिबगा ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा कोंग ममरू लाइफमेंदा मैतै सिंगना लाई खुरुंबा चटपदा कुकी सिंगना नोमै कापथरक्तुना एटेक चथरखिबा अदुबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना वांगोय अपुनबा मया पाइबी वाकन मिफम फमदुना यानिंगदबा फोंदोक्रे वाकन मिफम मदुदा सरुक याखिबी वांगोय अपुनबा मया पाइबीगी सेक्रेटरी सगोल सेम आसाना फोंदोखिबदा गवर्नर ना करी एक्शन लौखतकदोरिबनो मियामगिदमक महाकना कदाई फाउबा लेपंगमगदोरिबनो खुलाई हे कुसिनखिबगा कुकी सिंगना नोमै काफलकदिबा से गवर्नर मसामक्सो मैतै सिंबो हाननबा प्लान सिनबा यावरब्रा हाइबदो मियामदा असेंबा हाइबियो करीगुंबा गवर्नर ना मिचम ngak senba ngamnoidabo amade lamhen tu henba kuki singi mathakta action amata lawkhatpa ngamnoidabo oiragade khulai surrender to honbirakdano hanagumna aikhoina ngamnanaba adum ngakjarage haina mahangna makhatana phongdokhe we have several questions in our mind today. This
question is directly to the governor of Manipur. Day before yesterday, last 2-3 days, the governor promised to bring peace in our place. But today, day before yesterday, they gave us the timeline for 7 days, and they said that they will bring peace to our land, to the Manipur people, and all the Manipuri, those who have arms to surrender. Yes, we agreed on that, and they do surrender it. Once they surrender, the next day it happens. They shoot down to us. This is the question: what actions are you going to take on this? भारत के सकनारबा साइंटिस्ट सीवी रामन इफेक्ट पुथोखिबा नुमितपु निंगसिंगदुना लेबाक असिना ngase नेशनल साइंस डे पांगथोकले कुमसी चही की हिरमना एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत हाइबा असेने सीवी रामन इफेक्ट पुथोखिबा गिदमक इंग कुमजा लिसिंग मंगा चमापन कुंथ्रादा नोबेल प्राइज पिदुना इकाई खुमनबो उठे केंद्र की साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह नेशनल साइंस डे की थोरमदा सरुक यागने केंद्र की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ngase हैदराबाद साइंस डे का मरी लेना विकनाथ बावन लिसिंगनी कुनमंगा हाइना मिंथोनबा ngaksen अमसुंग एरोनॉटिकल एग्जिबिशन हौदोकने मथंग था अनि फावा चथगदबा एग्जिबिशन अदुबो भारत न पुथोकपा खुचु खुलाई सिंह उतकनी हादे नेशनल साइंस डे न लापदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना साइंस पु पामजबा मियोय सिंह अमदे नहा ओरिबा इनोवेटर सिंह दा याइफ पाउजल पिरकले महांग ना हाई विकसित भारत ओइनबगिदमक साइंस पु हेना चाफनहनबा तंगाई फदे हारगले मणिपुर की गवर्नर की ऑर्डर मतुंग इना खुलंगाकसिंगना खुलाइसिंग खुसिनख्रब मतुंग कोंग मरु लाइफम असिदा डीसी की अयाबा लौरगा लाइगी ओइबा थोरम अमगी चंगनुबा मतमदा कुकी टेरोरिस्टसिंगना नोमै कापसिलकपदा नतना करेमनरखिबा असि लाइबक थिबनी हाइना कोंग मरु सेमगतलुप की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैक्रुजम राजेश्वरना फोंदोखरे वाफम असिंग असि मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब के थांगजिंग हॉल दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महांगना फोंदोखिबने कोंग मरु सेमगतलुप के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैक्रुजम राजेश्वरना मखाताना फोंदोखिबदा हौजिक पीस प्रोग्रेस थनरनिबा गिदमक खुलंगाकपसिंगे खुलाई खुसिनख्रबा मतुंग कोंग मरु लाइफमलेन असिदा इम्फाल ईस्ट डीसी की अयाबा लौरगा लाइफमलेन असिगे एग्जीक्यूटिव की मेंबर 13 सीआरपीएफ सगोलमांग ओसी अमदि एडिशनल एसपी ओपीएस यावना मतिक चाना गाकपि सेनबिरगनी हाइबा वाखलोनगा लोइनना लाइफमलेन असिदा चंगदुना लाइगी थोरम पांगथोकनिंगै मतमदा कोंग मरु लाइफमलेन की मथक्ता लेबा वाकन रेंज दगी कुकी खुलाई पाइबसिंगना सिक्योरिटी फोर्स लेना नोंमै राउंड 3-4 कापथरखिबने मणिपुर की चिंग तम गा चप मानना येंगलगा खुलाई खुचिनरगा पीस पुरकनी हाइबा गवर्नर की खोंथांगबो मियामने सपोर्ट तौदुना ngarang अरामबाई तेंगोल की इचिननाव सिंगे यामख्रब खुलाई क्या खुचिनखे मधुदा नतना बीवीएफ के माइकैदगिसु खुलाई क्या मा खुचिनदुना कोऑपरेशन पीखे अदुबो गवर्नर ना खुलंगाकपा सिंगे खुलाई खुसिनरकनबा नुमित 3 निगे मतम थाखिबा दु मैतै खक्तगी ओइब्रा हाइना गवर्नर दा वहांग असि हंगलकले हौजिक मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लैबनते पीआर थमदुना सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगाकलिबने अथुबा मतमदा इंडिया लेंगाकना चप चाबा एक्शन लौखतुना लाइफम मसिगी मथक्ता लेरिबा मार हिल रेंज कोंग मरु हिल रेंज वाकल हिल रेंज ता कुकी की बंकर निफु हेने लेरिबा से थुगाइगदबने मैतै की तोगान बदे लेरिबा कोंग मरु थांजिंग कौबुगे लाइफम लेन सिंगदा चंगबा यादना लेरिबा से चंगबा याननबगे चप चाबा सिक्योरिटी पीबा अमदे ngakpi senbiduna मणिपुर की मियामना लाइफम सिंग असिबो निंखा तमना लाखुरमबगे खुदोंग चाबसु फंगनबा अपील तौखे volunteer governor nam athu matamda masigi chap chaba action am lokatiraga life from jigi matakta leiriba mark hill range amadi maru hill range wakan hill range ida leiriba kuki gi bunker nifus hai nifu dagi hen leiri jai masi se dismantle to view moi jing du mai da makha da hen view akoi gi ichinau jing kunla ko jing hana governor gi order ji illaga like loina surrender tawre adigi hana ngam ba mayama volunteer mayama loina mai da halaga bunker kanam leitrakan sida moi hoju fogo ke dorino haibu question jineba akoi khatang da maitai khatang da tawo kola sigi manipur gi chingtam jamana na yenga
खुलाई सरेंडर तौहनगनी पीस पुरकनी ना तौरीब पोसे अखोई लोना सपोर्ट तौरी अदुदा कुकी ना इचन चन लाई की थोरम मचा अमा पांगथोकपदा नुई कापकपची ngakpa ngamdregadi manipur gi future se karai dun haibase ai governor da hangjege amadi masi india government na athu matamda NRC sanan biu nuna na khunila ko jingda trimam to pibi ganu rogi ga temta polun pibi ganu nuna na akhoi gi lairiba toan toan ba ko maru gi lai pomlen thangjing gi lai pomlen bogru gi lai pomlen sigi toan toan ba lai pomlen myam chida changba yabo gi chap chap security pibiu masiri da ngak sendana manipur gi miyam na अखोई धर्म जी चचरीबा मयाम पुनमंगना निंखा तमना लाइ खुरंबगी अयाबदो फंगनबियु बंकर जिंग जे सिदोबियु हाइबो पोचे ए याम थमजे गवर्नर ना अथु Sangai Pro Kabui Khulda Numinini Chupna Pangthokpa Zeliangrong Union Assam Manipur Nagaland ki Chamasuba Centenary Celebration ngasi luisin grave Thoram masiga mari leinana athoiba mithunglen oina former Union Minister of Home Affairs samadi ex-President Zeliangrong Naga Union gi Professor Maijingnung Kamshon President Zeliangrong Union gi Ajang Rongmei Commissioner Horticulture and Soil Conservation Thaithui Panmai Secretary Economics and Statistics Manipur gi Joseph Pauline Kamson Director TDN Hills Manipur gi Hana Kamai amadi ex-Deputy Chief Minister Gaikhangamna Saruk Yaduna pangthuke Union asigi chahi chama surakpaga mari lenena Zeliangrong Union gi Centenary Monolith amasung maikhum hangdoktuna miyamda khutsinake thoram asigi thoram mapo Maijangnung Kamsona phongdokhibada Manipur da yen hangai da khunda minarliba furup khudingmak maitai yauna aikhoi ase haungaktane Hauzik Manipur gi luraba tanfom asida aikhoi amato oina punsinbagi matam adu oire amadi Zeliangrong gi leiba tongan tongan ba tribe sing asiso tokhai tana leibagi mahutta punna punsinduna amato oina leibagi matam adu oire aikhoi punsindrabadi kaidonungda chakhot palambida changsinba ngamloi maram maduna union asinaso matam sangnadagi Zeliangrong gi leiba tribe sing ase punsinduna mapangal kanba furup ama oina ba honaduna lagdi haina phongdokhe loinana thoram masi losilakpada Zeliangrong tribe ke tongan tongan banat ko eba jagoi isai so utke I was in a city with 2 room that they go, no one had to remove everybody say. How I would say, I would think over that. I could get no child in my head. And I can know I go there. Not any company. How can I company? As I make not feeling say, as I have how I don't get how could demonstrate of how me. I don't make it how company. May I did see agony. Nepalese Habur agony. English yes agony. How much Prithivi how the Hukum live, may take how. Madam Dinan can know how agony. And as a question of the protection, what is it from the company? I don't know. I heard the message with him say, how did they have in 1925? I don't know how they can have the artillery. I don't know how they can generate it in the company. I don't know where you see people Masita. Piro Jelek Pasako Polo, Pulau, Tomano Pongrava, that to everybody, and Mayor that here Patarati. I go see money for the Para original, Metation original. I do Pakam Gimana, Metai Kadai, Adam, from my day. You see, they want to do that. The Iskir, Mungu, Kadai, they need Manana of single titles. I don't make a right like. Mausin nila. May tayo ng mausin. Ay kung si Zeliangrong meeting na tayo, meeting ito ulit. Ato na, may tayo ng mausin niya. Governor na thakiba numit tare nige ngarang aroiba numit fawada tongan tongan ba district singdagi security first ta kuchukulai sing leptana pikna regle State Police ki control room na thadorokpa warol amada hauzik fawada Bisnupur, Thoubal, Kangpokpi, Jiriwam, Imphal East amadi Imphal West district ki PS ta khulai sing surrender torakre hare Makata nangrang fawada Imphal West district ki Sekmai Police Station, Imphal West district ki Mayang Imphal Police Station, Lamsang Police Station, 2nd Manipur Rifle Kadangban, Imphal Police Station, Singzamai Police Station, Irilbung Police Station, Yaingangpongpi Police Station, Thoubal Dam Police Station, Sagolmang Police Station, Sidio Imphal East District,
Imphal East SP Office, Andro Police Station, CDO Unit, Bishnupur District, Moirang Police Station, Kumbi Police Station, Phagak Chau Ikhai Police Station, New Gaithal Manbi Police Station na chingba mafam singda bom yauna khulai chamaga supna mapan khusinaraki haire. Kuki Jo Community Village Volunteer Coordinating Committee BVCC na Center Nangakta demand mari taladuna hariba demand singasi fangdriba fawba makoi gi khulai amata surrender toroi haina fongdoragle VVCC na thador pachel amagi matung ina makoina talaba demand singasi fangnaba matamda makoina lengakta khulai surrender togane natrabade khulai amata surrender tobangamloi haina fongdokhibaga loinana Manipur da leriba Kuki Jo community singidamak santi puraknaba amadi security pibaga loinana mahusagi punsida hanjilhanbada athubuda center na thabak lokhatkadabani hare VVCC na center amadi state lengakta talaba demand mari adude Kuki Jo tribal tariba mafam sing separate administration natraga union territory with legislative power amap semgadabane Kuki Jo area dagi Manipur police lokthokpa maitai singna lut tawkhiba nomai mapungfana surrender tohanba amadi Kuki village volunteer singbo protection pigadabani haiba demand sing asini Ministry of Science and Technology, Government of India ki medium makhada SK Women's College Khongampat Nambolgi Internal Quality Assurance IQAC amadi Department of Biotechnology na kutsamnaduna sinduna Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Biksit Bharat haiba thimda National Science Day 2025 College asige multi-purpose hall da ngasi pangthokre Thoramadda Manipur University Department of Biochemistry ki Associate Professor Dr. Sanjam Sunil, SK Women's College Khongampat Nambolgi Principal Dr. Wahengbam Robindro, IQAC ki Coordinator KH Napoleon na athoiba mithunglen singh amadi wangangui singh oina saruyake Dr. Sunil Sanjam na fongdokhibada hawrakliba mahairoi singda science ki anoba invention amade innovative idea kaya puraknaba science day ase pangthoklibane amade yamna maru oi India sesu science ki lamda malemda mangjin thaba ngamnanaba honariba lebak amane lamjel asida aikhoi khudimak thodang lawba ngamnanaba honase haike Imphal East ki Khurai Sajor Leka Dilaiba Sri Sri Girls College ki multi-purpose hall da ngasi college asigi Department of Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Environmental Science, Anthropology amasung Internal Equality Assurance Cells IQAC na sinduna National Science Day Celebration 2025 thoram ama pangthokre Hariba Thoromaduda College Adugi HOD Assistant Professor Department of Anthropology ge Dr. Hanjabam Sasikumarna Gadge of Honor Vice Principal Dr. Hizam Anita Devina President oina Thoromadugi mithungnen oiki hari Haila Kandi District Assam gi Jaribonta Laiba Universal Friendship Organization Far West Headquarter number 5 Laihau Pokpi Battalion gi manung chena laiba Maitai Huen Lalon Sintam Shanglen Sajal Academy Ngamupat Branch ki Tarechuba Mapo Kuman Thoram ngase Achamba Thoram amaga lenena pangthokre Thoram asiga mari lenena Jaribon khul asigi Ahal Khundrakpam Upendrana Ibudau Pakhang Bayekpa Malengi Piran Chikhat Khibaga loinena Malengi Piran gi mafamda UFO gi members singna ikai khunabo utke Thoramaduda Thogal Marup Jaribon gi President Nepram Munindro UFO Far West Headquarter number 5
लाइहौ पोपी बटालियन की जनरल सेक्रेटरी बटालियन कमांडर ब्रांच असगी मेंबर सिंह अमदी जारीबोन की इमाइबल सिंह नसु सरुक याखी हाइदे। चीफ मेडिकल ऑफिसर इम्फाल वेस्ट के मीडियम मखादा UPIC सिंगमरीना सिंधुना चही कुंथ्रा की मथक्ता लेबसिंगी NCB इंटेंसिफाइड स्क्रीनिंग ड्राइव तौनबगिदमक आयुष्मान आरोग्य सेवा स्पेशल आउटरीच हेल्थ कैंप अमा एनीमिया की ओइबा T3 एनीमिया कैंप फॉर एनीमिया मुक्ता भारत AMB ngase सिंगमई चिंगा मखा येंखोम लेखाई के एग्रो मार्केट सेटअप पांगथोक्रे। थौरमसिगा मरी लेनेना UPIC सिंगमई की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर N नरबना फोंदोखिबदा था सिगी तांग कुंदगी हौदुना मथंग था मार्च की तांग कुंथ्रा माथुई फावबा चथगदबा कैंपेन सिगी मनुंगदा सिंगजमई की मनुंगदा लेरिबा युम सिंगदा चंगदुना चही कुंथ्रा हेलबा मियोय सिंगबो BP हाइपरटेंशन डायबिटीज न चिंबा कया अमा टेस्ट तौबा अमदे अवेयरनेस पीननबा हौदोकपनि हाइखे। मांगना मखा तारदुना कैंपेन असिदा फ्रीदा अतोपा लैना कयासो लायेंगदुना लेमना हिदा लंथा कयासो खुदोंग चाबा फंगलखनि हाइरे। BP ने हाइपरटेंशन ने कोई डायबिटीज ने कैंसर है कैंसर मखल ओम जे माउथ कैंसर ने जो ओरल कैंसर है जे ओरल कैंसर ने ब्रेस्ट कैंसर ने सर्वाइकल के सीधा फोकस तो कोई इंफॉर्म खुद की चंगेरीबा अखोगी पंदम से 31 होगा 100% लोना कोई सीजन में कोंडे यागलेबा इंफॉर्म खुद में कोई सीधी टेस्ट पंखो पान अधिक कैंपेन ने नेशनल कैंपेन है सीधे आई की दे आईना कोंडेरीबा UPSC ने कोलीबा कोई सीजन में अमसुंग स्कूल की वार्ड नंबर 14 सीजन में ले वार्ड होम प्लस कोई सीजन में कॉलेजेस एसपी वार्ड नंबर 14 जो कॉलेबा सी इंफॉर्म खुद में कोई लोना अखोगी टारगेट 100% अचीव तवा लोना BP का डायबिटीज को ऑन बा खुद में चाहिए कुंठा सुबी सी पंदम दा सदा जरा कैंपेन किमेक्स ना लंदम मसिगी महैरोय सिंबु अफबा मतिंग लेबा मी अममम ओहेनबगी पांधमदा लंदम मसिगी तोंगान तोंगान स्कूल सिंगदा थांगता अमसुंग मणिपुरी जगोइबु सब्जेक्ट ओइना हांगदोक्तुने लागले। ngasisu किमेक्स की मीडियम मखादा इम्फाल ईस्ट के अवांग पोसंगमद लेबा द नॉर्दर्न एकेडमी स्कूल दा थांगताबु एडिशनल सब्जेक्ट अमा ओइना हापचिनखे। थोरम मसिदा स्कूल असिगी प्रिंसिपल नंदैबम केशो सिंह मैतै इनात सिंदम अपुनबगी सिंताक पुरेल निंथौजम इबोहल किमेक्स की सेक्रेटरी एजुकेशन श्याम कुमार कांगबम चिंबा सरुक याखे। थौरम असिगी मतांगदा किमेक्स के सेक्रेटरी एजुकेशन श्याम कुमार कांगबमना फोंदोरकपदा लमदम असिगी इपा इपुसिंगना थंबिरमलिबा सालान की महई ओरिबा थांगताबु सब्जेक्ट अमा ओइना हौखिबा इंग कुमजा 2013 दगे किमेक्स नंगासी फावबा लेप लेतना स्कूल सिंगदा हापतुना लागले। मसीना लंदम मसीगी काचिन कोया सिनबा थुंगना लैरिबा महैरोय सिंगदा यहोनबगा लोइनना मिपुम खुदिंगमकपु थांगता हेनबगी पांदमदा स्कूल सिंगदा हारिबा सब्जेक्ट असिबो ऑप्शनल नत्रगा एडिशनल सब्जेक्ट ओइना हाबलकबने। ngасidi tongan tongan be school chamaga humfutara ge mathakta thangta asi optional subject ama oina hangdokle subject asibu ningthina tambana hagolakliba mahairoi singna tinjang kaijangdana masamo fana amade mama lebak nusiba miyoi amamam oirakpaga loinena thaksi kasi khangba afaba yumbrel oirakpa ngamgani haibage achet pathajabalei ngасidi thangta asi class 10 amade 12 tagi hendoktuna Manipur University of Culture da master fawa tambayare maram masina Manipur da leriba government school amade aided school singnasu thangta sibo hagolakliba mahairoi singi khanbiduna amade masigi kanaba sing asibu yengbiduna adom ge school singda hapchinbiyo haina makhata rakle। विष्णु नाहा यूथ फेडरेशन यारिपोक वाईफाई की प्रेसिडेंट आनंद लाइश्रम की लुचिंग मखादा वाईफाई कम्युनिटी हॉल दा फ्री आई मेडिकल कैंप अमा रेटिना आई केयर अवांग सेकमाइदा लेबा क्लिनिक असिगा पुलगा पांगथोक्रे। हारिबा कैंप असिदा मियोय चनी मुख हेनबना लायेंगबा लाखे लायेंगबा असिदा रेटिना आई केयर की साइट गी डॉक्टर अमदे मेचिन सिंह पुरखे
लोइनना अनोप की ग्लास फ्रेम अमदे हिदाक न चिंगबो पुबिरक्तुना फ्रीदा अमदि अहोंबा ममलदा फंगनखे मसिदा क्लब की प्रेसिडेंट ना हाइजनिंगबदे प्राइवेट क्लिनिक अमदि प्राइवेट फार्म सिंगना रूरल एरिया दा चटपीदुना मरु ओइना अहल ओइरबा सिंगदा हेन खुदोंग चाबा फंगनबा से हाइनिंगाई लेतना थागत फोंदोखे अमदे मखाताना रूरल एरिया सिंगदा रीच आउट तौबिदुना हेल्थ केयर सेक्टर असे हेन माइ पापो ओहेनबियो हाइदुना हारकले मखाताबदा महाकना क्लब मेंबर सिंग अमदे रेटिना आई केयर दगे लाकपिरिबा सिंग आई केयर मसी मपुंग फानबगिदमक थागत पसु फोंदोखे ngasi February ki tang kunipan asida Manipur Arangfom Development and Cultural Institute MADCI Horang Sabal na sinduna Festival of Sankirtan Harau Sabal Makhalekai Community Hall da pangthokre Chief Guest Namarakpam Tiken Singh Sangit Natak Academy Awardee Gage of Honor Lai Mujam Pratap Singh Secretary Smart Security Service Tera Bazar Gage of Honor Sagol Sem Singajit Singh ACRT Thawal President Abujam Jiteshwar Maitai Advisor MADCI Thoram Mapu Oiduna Pangthokiba Asida Namairakpam Tiken Singh Sangit Natak Academy Awardina Asumna Hai Hauziki Matam Asida Festival of Sankirtan Pangtholiba Se Matang Matam Chare Madamde Ipa Ipuna Thambiramnaba Sankirtan Gi Fazaraba Kanglon Mayam Ama Se Kaitharakpa Amade Thoram Kaya Ama Mangzilakpa Asidagi Kanana Pahodabada Mateng Oigani Haina Takpikhe Amade Institute Asigi Secretary KS Girinana State Kala Academy Award Fanglakpada Ikai Khunabasu Utke Organization Kharana Kangpokpi gi Police Personnel Singda Lona Yadaba Mongda Selgi Demand Tore Haibidagi SP na order ama thokre hare District Police SP Manoj Prabhakarna ngarang thokpo order amada illegal organization Kharana Kangpokpi gi Police Personnel Singdagi Selgi Demand Tore Haibagi report fangle maram masina 171 Kangpokpi District Police ki rank file laiba personnel pumnamakna asigumba demand asidagi lapna laigadabane loinana karigumba personnel singi maraktage khudong chadaba yauraklabadi SP masamaki office da contact torakadabane haibagi pagtak so pikre haire Jing amadi tamgi khudong thiningai oiba mafam singda security force singna area domination amadi thiba humbagi thabak leptana chatharakle hariba thiba humbagi thabak aduda Churchanpur district ke Churchanpur police station gi manung chanba Churchanpur forest area gi Songpi village amasung Parsonam village dage khulai kyamrum fagat kre hare Faraba khulai sing atudi maru yaudaba ahangba magazine yauba Excalibur ama ahangba magazine yauba Excalibur registration number 141806758 oiba ama country made motor taruk wireless set baufeng ane bulletproof plate ane vest post nipan helmet ama amasung 5.56 mm gi maru mangani hare Amaromda Manipur Police Control Room da Thadorakpa Chirolamagi Matung Ina National Highway 2 Imphal Dimapur Lambi Amadi National Highway 37 Imphal Jirbam Lambi da Lamdamasigi Tangai Fadana Nomada Changraba Yadraba Pochai Puduna Lakpa Gari Chahunga Kuntaruk Amadi Chaniga Humfu Humdoi Hariba Lambi Asida Apan Bayagduna Pusilakre Makhatana Pochai Pusilakpada Kudong Thiba Thoktanabagdamag Jingnaningai Oba Mofam Singda Security Force na Akanba Cheksin Thorang Lokhatke Manipur ki district punamakta pamdaba thodok sing thoktanabagidamag ching amasung tamda punna checkpoint chamga sukna mapan hangdoktuna achat ong sing check tawduna wahang pahong chethe miyoi amata mi famapundi yaukhide hare
Islamic lining chatpa maitai pangal singi sengnaba chakhen tha Ramadanal Mubarak na lakpada lamdam masida khundariba Islam lining chatpa khudingmakta yaifa paujal pijari loinana chakhen tha na lakpada lamdam masida tha kuni thoi mapung faraklaba misimina kaya thokraba lebak asida Tangdu leitadraba Manipur miyamgi punsi maril ase mahausaagi punsida laktuna nungsi chanaba chakhatpa nungai yaifaba iramdam ama ohen biresanu haina Islam lining chatpa maitai pangal singna taibong semiriba mapu alada thamoi singna nijabaga loinana sengnaba chak hen tha asida Islamic lining chatpa ikhoi pumnamakna mapung fana ibadat toba ngamnanaba honaminarasi loinana Quran da iriba alagi sana yathang sing ngakna chatminaduna mapung fana chakhen tha ase saruk yaminase aroibada Islam gi ona tainaba niti niyom anti social eba thabak thoram khudimak thadok minaduna aikhoi amato oina tungi yumbirel sing semgalasi haina paujen pirakde Chahi taranipan khakta ngariba nupa macha ama poktaba mapana fubada laikhidre harip Thaudok ase tha asigi tang kunma thoida Imphal East District ki Lamlai Police Station na konba nongada makha lekai da thokibani harip Laibok thiba thaudok aduda laikhidraba nupa macha adugi maming Bal chahi taranipan ne Balgi poktaba mapa khongban tabam kiran hariba miyoi asina Balbu makokta fubada sokpadagi hospital da layang naba matung laikhidabani harip Thaudok asigi matangda naga mapal kangjabi da leiba balgi apokpi aribam somi chahi nifuni thoigi mapamda pangthokiba pawgi mifam amada mahakna phongdorakhibada mahak hana Dimapur dagi Samir Datta kauba nan Manipuri amada mayum paluraba matung macha ani puraga khainaraga halakhibane Madugi matungda lamnai nongada da leiba kiran hariba miyoi asida naungna amuk yum palaga leibani hari tha khara leraba matungda magi mapuroiba kiranna mahak amadi macha sing otpanaiba tawrakpaga loinana tha asigi tara mapan amadi kun gilona ba hingda magi machanupa balbu kiranna fubada makokta sokpadagi saumbung PAC da pukhatuna layeng luraga mayumda putharaba matungda amuk masa nungairaktabadagi jenimta pukhanana honaringeda machanupa bal leikhidabani hari mahakna makhatana phongdorakpada mahaki machanupa bal leikhidaba matungda mahak masa amade machanupa bu kiranna phajilaga thambada natana mapamga pau amata phongna handana thamki hari tungda mapamgi miyoisingna pau adu khangnaraklaba matung police da complain tawbadagi machanupi ga punna makhoi ani kirangi yumda lokthokibani hari Hauzik marale kiran bu matik chaba ain ki oiba chayak pibada mahak su masana yare haiba wafam asu mahakna phongdorakhi hari Gyana Ratna Sahitya Academy under Niti Ayog Government of India na sinduna Nepal gi Kathmandu da Megi tang tara mathoi lisingani kun mangada malam gi tongan balaibak tarani thoigi miyoi singna saruk yaduna 5 International Conference pangthokpaga loinana miyam gi damak thoidok hendokpa thabak thoram singda GSA International Award lanthokane Manipur gi oina International Conference asida saruk yabiningba singna March ki tang 38 fawbugi manungda GSA Manipur State Office natraga mobile number 9366064174 da office matamda akupa marol khangbiraba yagani hari Wusu Academy khak pochang mamna sinduna Academy sigi arena oine sijinariba event do nongrang leimagi laibung community hall da ngase thabaktagi pothakraba YB Yaimadevi District Youth Affairs and Sports Officer Daiso Bisnupur Government of Manipur bu bidai pibigi thoram farewell program pangthokre
ngasi thauram aduda academy sigi president K Fajaton Debi, joint secretary Ramananda Maibam, advisor K Subhash Chandra, academy sigi player singbu takpi tambiriba state coach international medalist M Ronald Singh amadi district sports office ki official singsu saruk yakhe. Ngasigi viral program adu pangthok tringai mangoinana daiso naluchingduna official singna loinaduna takmudo hangbo water sport khelo India gi center ama oiriba Mangol Nganbi college ningthau khongna chingbareso mahake aroiba visit chetke handa Uttarakhand da pangthokiba 38 national games da saruk yaduna medal sing lorakhaba academy sigi player singbusu daiso na puning thawatke ningsing bayai national games aduda 85 kg की कांगुप्ता TH जोदजितना सिल्वर मेडल 52 kg की कांगुप्ता आइस रॉबिन्सन गोल्ड मेडल अदुगा ओइनाम विद्यापति देवीना 56 kg दा ब्रोंज मेडल लौरखिबने फेयरवेल पीबीगनी हाइबने सो लांगिरमी विजिट चचबसी यामन नुंगाइजबा फील तौई मफम कुदिंग अइना चचरी बौम जिदा अंगां निथिना सानारंबा फजना मफम मतिक चान अंगां लेरंबा सदु अंतंबा थेनाबसी बसैदा आइसी यामन नुंगाइजबा इसादा चथोकचने ओइजबा एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर अदु फील तौई हाबसी थमजबो अदु लेनामा आइगी फेयरवेल लमा तौजितबीगनी लांगिरमी एकाडमी सिबुसु अइना नुंगाइबा पुरिंग फावबा नुंगाइजबदे आई फोंदोकसरी District Youth Affairs and Sports Office Daisho Thawal gi staff singna sinduna office asida mathau taramba masagi thabaktagi matam loiraduna thabaktagi potharagadaba miyoi ahumbu harau taramna kainabagi thoram ama ngase Khongjom War Memorial Complex da guest house ta pangthokre thabaktagi potharagadaba Daisho Thawal da mathau taramba miyoi ahum adude lecturer L Manaw Singh, graduate Pet T Shubon amade undergraduate Pet CI Bumeshwar ni hare harau taramna kainabagi thoram aduda thabaktagi potharagadaba makhoi ahumda achamba khudol kaya pibaga loinana momento amamam piduna ikai khunabasu utke Beben Morang themna phongdokhibada inkhalakli ba tungi yumbiren oirakadoriba sanaroi kayabo lamjing lamtak piramba oja ahumna lawbiramba thodang sing yamna thaganingai ni haike Mathaudagi potharagadaba singna phongdorakhibada picture abasu Manipur asi sana khonabana malemda masakta libane maram asina office asida mathau toriba singna lamdam asigi mai palakadoriba sanaroi singbo malemgi thakta mingchat purakadaba miyoi amamam oinanaba hanba leitana takpi tambira u haina appeal tawkhibaga loinana thabaktagi pothakhrabasu sanaroi singi damakta hanba leitana honakhigani amade angama mateng pangkhigani hainasu wafam kaya thamke Football Lovers Association Kanglai Park flag kyam gai na sinduna Imphal East District ki Arab Tililong Mapal Kangjai Bungda tha asigi mapandagi taramathoi da group ani thokna sanaba hokiba 3rd state level Lorembom Anganghal Memorial 9 A-side veteran football tournament 2025 ki ahanba semi final match da Yumbu team flag kyam gai na mai paktuda final changmangamkhre ngasi sanakiba ahanba semi final match da Yumbu team flag na KFC ke samthongbo goal mari sinoda maithiba piduna final changmangam khibade flag ki mai pakpagi goal sing adu match ki 3 suba minute amasung 13 ta N Gandhina goal ani chankhe loinana minute 10 amadi 59 da KH Roman amasung Ojitna goal amamam chanbangamkhe match asida KFC ki Kiran Kumar minute 13 ta yellow card ama book tawkhe tournament asigi ani shuba semi final match mathang thagi March ki tang anida pung anida Flame High School amasung Vasai Thangmaibal anina sanaragani hare Tranquility Club Tentha Haibung Thawala Sinduna Team Tara Tarukna Pul Mari Thokna Khaidokuna Tha Sigi Kulumdoidagi Tentha Haibung Ground Sanaba Hokiba Second Tranquility Club TQ Shoot Trophy led Irungbom Birlan Memorial State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament 2025 ke ngasi sanakiba match da Subhas Iraima Motors Araptina Wangjing 11 bo run ni fuma panda maithiba pikre
ngasi nungthil sanakiba tournament gi taret suba match da Subhas Ireima Motors Araptina toss gamduna hana betting paiduna sanakibada apiba over 15 da wicket nipan turaga apun baran chaniga supna nipan loba ngamkhe masigi pakumda Wangjing 11 na apiba over 15 da wicket 10 turaga run chamaga yankhai mapan khak loba ngambadagi maithiba nang hokhe match asida ball kuntaret mayok nabada run humfutara humdoi aduga over ahum langbada wicket manga loba ngamkhiba Aziz Mirzada man of the match ke mana fangkhe tournament asigi nipan suba match da hayeng tang amagi numit yungba matung pung 12:15 da Ingoton 11 khekman amasung Maisa 11 Thawal anina aduga nungthil ge pung 2:30 da Maisa 11 Thawal amasung Dreams 11 Hairok anina mapan suba match da sanaragani hade Hauzik arabada moroiba pausing amu hana pijari Governor na khulai surrender tobaki matam March ki tang 3 fawba sangdokre Arambai Tengol na khulai kusinakhiba achumba khongthangni haina ex minister N Biren Singh na phongdokre Kong Bangarugi Kuki ki attack governor na kari action lokhatarubano haina uhanglakre Mafam kayada National Science Day pangthokre Zeliangrong Union Assam Manipur Nagaland ki Chama Suba Centenary Celebration pangthokre amadi Manipur ki ching amasung tampaki mufam singda security force na area domination amadi thiba humbagi thabak leptana chathare Ngasigi oinadi Mami TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News matang se lusinjare mayam bomu kahna khurumjari